Drugi put koristi dizalo. Bomba! Moja delta zrakoplovna dostava nije baš bila najbolja ideja. Nemoj zaboraviti buket. Budi oprezan na povratku. Za tebe, ljupka damo. Stvarno, crni mačku, uskoro ćeš se preobraziti. Pa što? Pa, ako se preobraziš, znači tko si i onda... I onda više nećemo morati imati tajne jedno pred drugim. Bićemo povezani, još moćniji i slobodniji. Porazit ćemo leptira noći i onda možemo pobjeći na otok, daleko od svega. Živjet ćemo samo na voću i imat ćemo ljubimca Hrčka i zvat ćemo ga... Crni mačku! Ne mogu prihvatiti ovu ružu. Već sam ti rekla, zaljubljena sam u nekog drugog. Znam, ljupka damo, ali da njega nema, bi li stvari bile drugačije između nas? Pa, znaš, ne bih mogla ni zamisliti da ga nema. Žao mi je, crni mačku. Stvarno moram ići. A ti bi trebao učiniti isto. Čini se da vam se ne žuri, gospodine Agrest. Angar! Predvidljivo! Predvidljivo! Opet predvidljivo! Još predvidljivije! Iznimno predvidljivo! Što se događa, Adriane? Obično te uživam pobjeđivati, ali nije zabavno kad je ovako lako. Imaš li ponekad osjećaj da si zapela, Kagami? Da se, što god učinila, uvijek ponavlja ista priča, opet i opet. Da se stvari nikada neće promijeniti. Adriane, najveća greška koju mačevalac može napraviti nije pogrešna tehnika, već izbor pogrešne mete. Promijeni metu. Vidi, Kazanova, imaš novu kandidatkinju? Ne, nema šanse, volim jedino Bubamaru, ali... Bubamara ne voli tebe, možda je krajnje vrijeme da promijeniš pjesmu, jel? Zašto bi bilo drugačije s Kagami? Čini se da nemam pravu tehniku. Ne znam kako je s ljudskim djevojkama, ali kad god upoznam divan Kamamber, ja se predstavim. Bok, Kamamberu, ja sam Led, drago mi je što ću te pojesti! Hvala, ali mislim da ću tražiti drugo mišljenje. Cool, jel da? Marinet, u pravi čas. Misliš? Zapravo, htio sam reći, mislim da mi je potreban savjet. Možemo razgovarati? Apsolutno. Okej, pa, oprosti, malo mi je neugodno. Zato što se radi o curi. O curi? Stalno se viđamo jer zajedno učimo. Bili smo samo prijatelji, znaš, donedavno. Do nedavno? Sad je počinjem drugačije gledati. Je li ti se ikada dogodilo nešto slično? Da, ne, vjerojatno. Kakva je? Posebna je. Vrlo lijepa. Ima tamnu, svilenkastu kosu, duboke i zagonetne oči. Pa, poznajem li je? Da, to je Kagami. Marinet? Što? Upravo sam te pitao što bih trebao poduzeti u vezi s Kagami. Ledene kraljice. Što? Ledenog klizališta, da, to sam rekla. Nema boljeg mjesta za probijanje leda. Klizalište? Mislim da bi mi bilo neugodno ići sam s njom. Pa, mogla bih ja poći s vama ako želiš. Učinila bi to? To je sjajno. Jedva čekam da zajedno odemo na klizalište. Hvala! Tome služe prijatelji! Tiki, molim te reci mi da se nije dogodilo ono što se upravo dogodilo.
To će biti najgora zbrka u povijesti. Moraš se izvući iz toga smjesta. Ideje, cure, brzo! Recimo da si obećala da ćeš izaći s frendicama. Ili da si se izgubila na putu. Ili da moraš ići na koncert. Moraš napisati esej o migraciji morskih puževa. Zapravo, cure, mislim da ne želim otkazati. Potrebna sam Adrianu. Ako mu treba moj savjet, zašto ne? Na kraju, to nije problem, a ja definitivno nisam ljubomorna za to. Zato što se vas dvoje volite. Zato što između nas nema ničega. Kako to misliš, nema ničega između vas? Točnije, između vas ima svega. Uvijek izvrćem riječi pred njim, kako bih onda uopće mogla izaći s njim na spoj. Mislim da nam je suđeno da budemo prijatelji. Kad god razgovaram s njim kao s prijateljem, jedva mucam. A to je pravi znak, zar ne? Točno, nije, nema Ali... Osjećaš li se ovako? Cura poput tebe zaslužuje osjećati se sličnije ovome. I tko god je učinio da se osjećaš tako je običan... Hvala ti, Luka. Nego, što radiš sutra? Adriane, zar ne bi trebao vježbati mačevalačke napade? Gospodin Darženkor je bio razočaran nakon tvog zadnjeg sata. Da, oče. Sad imam 1 na 1 sat s najjačom partnericom, Kagami. Ako nemaš ništa protiv, možeš me odvesti na klizalište? Rekao sam mu da imam 1 na 1 sat, ali nisam rekao da je to sat mačevanja. Ne vjerujem, gospodine gradonačelniče, zatvorit ćete moje klizalište! Ovo nije tvoje klizalište, Filipe, pripada stanovnicima Pariza. I neću ga zatvoriti, pretvorit ću ga u teretanu za moj kloj, za moj grad. I onako nitko ne dolazi na tvoje satove klizanja. Nitko se nije prijavio cijele godine, samo pogledaj oko sebe. Griješite, gradonačelniče, novi klizači, znao sam! Dobro, dobro. Ako dobiješ samo 1 prijavu u idućih 10 minuta, odgodit ću izgradnju teretane. Smatrajte učinjenim. Baš cool od tebe što si dovela Luku, Marinet. Naravno, tome služe prijatelji. Ne znam što učiniti s Kagami. Da joj ponudim svoju ruku? Pusti je da padne. Ne, htjela sam reći da nikako ne pustiš da padne. Mislim, učini sve što moraš da ne padne. I da, eto, uzmi je za ruku, izvedi je na klizalište i onda... Ponašaj se prirodno. Samo se opusti i slušaj ritam. Prati mene. Ne boj se, neću nikome reći. A što to? Da ne znaš vezati vezice? Dođi. Jesi li dobro? Hej, mladiću, jesi li razmišljao o tome da se prijaviš za sat klizanja? Suci neće moći odoljeti tvom blistavom osmijehu. To je lijepo od vas, gospodine, ali moj život već ispunjava glazba. Možda ću morati napisati jednu novu pjesmu, zato... Glazba je važan dio klizanja, znaš. Razmisli o tome! Jesi li ih pozvao zato što se bojiš biti nasamo sa mnom? Ne, naravno da ne. Samo sam pitao Marinet da mi pomogne. Da ti pomogne oko čega? Da usavršim svoje umjetničko klizanje. Ali za to ti ne treba ona.
Ti imaš ono što je potrebno za prvakinju stil, talent. Dopusti da budem tvoj trener. Treniram samo plemenite vještine kao streličarstvo i mačevanje. Klizanje je za zabavu. Imat ćeš besplatne satove cijeli tjedan. Samo par sati dnevno i bit ćeš zvijezda. Hvala, ali već sam prilično zauzeta. Jel to Adriana Grest? Adriana Grest? Već vidim, gracioznost i stil maneken i profesionalni prvak u klizanju. Ako budeš trenirao sa mnom, sjaćeš kao svijeće na rođendanskoj torti. Možda? Već ide na mačevanje sa mnom. Jesi li dobro? Vidiš da će ti dobro doći par satova. Molim te, Adriane Agrest, stavi svoje ime na formular i fanovi će nagrnuti. Moje klizalište će biti spašeno. Nitko od tih mladih ljudi se ne želi prijaviti, Filipe. Ne možeš ih prisiliti, zar ne? U pravu ste. Ustani. Jedini razlog zašto ne možeš ostati na nogama je okljevanje. Ja nikad ne okljevam. Hoćemo li? Marinette, jesi li dobro? Mislim da sam se ozlijedila. Mislim da je dosta za danas. Marinette ne izgleda najbolje. Prosti Kagami, ali moram provjeriti je li dobro. Žao mi je, Filipe, ali klizalište će večeras biti zatvoren. Vatrena strast koja će se naći na ledu. Kakav savršen plijen za moga kumu. Odleti, mali moja kuma, i izopači zaleđeno srce ovog klizača. Zašto si tako tužna? Sviđa mi se Luka, stvarno je drag, ali misliš da je poput Adriana samo prijatelj? Marinette, jesi li dobro? Da, super sam! Ali zaljubljenici u Bubamaru, a sad si ostavio Kagami da bi jurio za Marinette? Ja? Jurim za Marinette? Ne, ona mi je samo prijateljica. Zaleđivaču, ja sam leptir noći. Žele ti oduzeti tvoje klizalište. Od sada će cijeli Pariz biti tvoje ledeno kraljevstvo. Za uzvrat moraš mi donijeti Mirakuluse Bubamara i crnog mačka. Spreman za klizanje, leptir u noći. Što je to? Marinette, sakri se! Je li to led? Wow, vrijeme je za čar makaron majstora Fua! Tiki, pojačaj moć! Stalaktiki! Stalaktiki, točke van! Ha! Plague, pojačaj moć! Glečer! Plague, Glečeru, šape van! Bubamaro, crni mačku, vaši ledeni kipovi će sijati kao trofej nad mojim ledenim kraljevstvom!
Crni mačku, moramo postaviti zamku onome tko je pretvorio grad u veliko klizalište. Moji mači instinkti više vole izvidjeti situaciju prije napada. Ti idi svojim putem, ja ću svojim. Ma daj, molim te, ne ljutiš se valjda zbog ruže? Možda postoji malo hladnoće između nas. Razumijem, ali moramo se fokusirati na spašavanje Pariza. U konačnici ne moramo sve činiti zajedno. Nije da smo par. Crni mačku, ne moraš se duriti! Oh. Ovuda. Moram postaviti zamku, ali što mi može biti mamac? Hvala, Macene. Prebrz je! Sigurna sam, Akuma je u klizaljkama! Moja kataklizma bi mogla uništiti klizaljke, ali morao bi biti u zraku. U pravu si, Ljupka damo, postavit ćemo zamku. I ti si bio u pravu. Izvidjeli smo i sada znamo dovoljno. Čini se da nam nedostaje samo malo sreće da mu presjećemo put. Talisman! Vreća soli! Sol će istopiti led. Dobro, dok ja zabavljam zaleđivača, ti ćeš morati topiti led. Slušaj. Čekam te, zaleđivaču. Nemoj se zalediti od straha. Ne igraj se s vatrom, Bubamaro! Da vidimo, možeš li ovo? Ne nasmijavaj me! Stižem te, Bubamaro! Sljedeća je zeznuta! Kataklizma! Dosta zlodjela za tebe, mali Akuma. Izopače nećeš biti! Moj si. Zbogom, mali leptiru. Miraculous Bubamara! Bomba! Smrvila si moje planove kao ledolomac, Bubamaro, ali osveta je jelo koje se servira hladno. Ovo je Filip s klizališta, uz njega je klizanje baš zabavno. Hvala ti, Adriane. Nadam se da će pomoći s privlačenjem učenika. I dalje radiš ono što drugi ljudi očekuju od tebe. Ne, samo želim da bude sretan. I neću mijenjati svoju metu. Makar to značilo da ću iznova padati. Jer jednoga ću dana uspjeti i pogoditi je. Jednog dana kad shvatiš da imaš pogrešnu metu, ja ću biti tu. Mua! Idemo zajedno metrom, Marionet. Ha? Trebala bi porazgovarati s njim. Hvala ti što si me pozvala. Hvala što si došao sa mnom, Luka. Adriane! Adriane! Marinet, jesi li mi htjela nešto reći? Da. Volim te, Adriane, iako ti voliš Kagami. Samo sam ti to htjela reći. Eto. Kagami? Ne volim je. Ti si ta koju volim. Kako sam mogao biti tako slijep? Ti voliš mene? Znači, možemo se
vjenčati, imati lijepu kuću, psa ili mačku ili hrčka, zapravo nazvat ćemo ga... Marinet? Marinet? Jesi dobro, Marinet? Samo sam ti htjela reći da možemo češće ići na klizanje ovdje. Da! Misliš samo ti i ja? Ti i ja? O ne, ma naravno da ne, zato što trebali bi pozvati cijelu ekipu, Luku, Gagami, Ailu, Nina... Upravo si, to bi bilo super. Pokušat ću pronaći vremena za to. Vidimo se u školi. Tiki, reci mi da nisam opet to učinila. Ne brini, uspjet ćeš jednog dana, Marinet. 1 po 1. Da, ovdje se upišite, možete naučiti klizati kao Adriana Gress.